nobuningi bobubi bayibambe khona le ngaphandle emadokodweni naseyimotweni begada labo osomashansana abazama ukona into kaNkulunkulu inkosi iyawubanika isibusiso belapho amen. Inkonzo isabathala 16 seyiphathelwa umfundisi Simelane wakhona la ekhaya Nkosi Mbusisa. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle wabangcwele. Siyamakhosi zacela umshumayeli Madonsela wasethandazane angilekelele ngomthandazo wesabatha uNkulunkulu yombusisa. Isihlabelelo senkumbuzo izukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehova Nazareta Nizulwana zelu Yehuva Msawaki bandla lenkosi masikristu. Iyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi uleke esihlaleni sasezulwini. Bingelela amakhosi nabefundisi nabavangeli nehamente yonke ingcwele ngogama lonyazi amen.
Bantwana basezulwini ngingumntwana omncane kakhulu kulolu hambo. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abe ngakimi angisize. Ngoba ulukhona kakhulu kuma emkhandlwini ongaka. Ngizocela ngesihlabelelo sika 143. Ngaso bangcwele ngicela uNkulunkulu abe ngakimi ngalihola. Oh, kukholwa kwethu kulo Nazareth akuyithwala elimushelele selifula abantu uyathanda asilanze lapha siyakhona awuqala engisibili lapha unaso isidini sokuhamba aleyonze ithwala elimushele Sani Babani Unko Ani wafire Amakwa Omani Bangcwele basezulwini kulelizwe lakithi ziningi izindaba ezenziwa uNkulunkulu wasekuphakameni. Ezinye wazenza emini ilanga libalele kodwa isikhathi esinengana wayezenza lapha kulelizwe lakithi sanikwa uShembe kamoya inyanga yezulu ayibonge Nkosi. Lapha itabeni zakithi khona indawo lapho itaba okuthiwa isemkhuphane. Le ntaba yinhle nje ngoguqa. Ilanga lamalanga lafika ngaphansi kwale ntaba emfuleni okuthiwa iBasangoma. Kunetshela linemamba yayisiqede impahla zabantu. Lafika ilanga lamalanga lahlala phezu kwalelitshe. Lakhuzaka abantu bebabaza ukuthi umuntu kaNkulunkulu khona isilwane lapha dawu namhla sekuphelile. Wayesekhuluma na imamba ethi asikubeke sino baba sikubeka ukuthi uzobulala izimpahla. Suka uhambe ababekhona bathi yaphuma yahamba hamba ehlisa umfula yashona ezantsi. Wabuye wabuza kumnqayo umesisi wayo. Wathi wena usaleleni? Yaphuma nomesisi washona ezantsi. Zaphela impahla zabantu ayibonge Nkosi.
afika amadoda ezombuka lo muntu wasezulwini engaboni ukuthi uNkulunkulu ngoba ngenzeka kube silapha nje asembulela ukuthi uNkulunkulu ngeke wakhuluma uNtombe wathi sibona inyama ikufana usumtshela nje neindaba ezingamfanele umkhulu walomshumayeli akade ngifundela umthandazo wafike wambona ukuthi uNkulunkulu wayesetshela amadoda ukuthi akusiyo uNkulunkulu usiyo umuntu lo uNkulunkulu wabe sekhipha indodana yakhe wathi ayilanda intondolo wamxhawula ngentondolo ayibonge Nkosi esephakame wabe senza isivumelwano nabantu baleidumbe wathi mabenikela babonikela ngenkabe ezimnyama zaqoqwa ke inkabe zaba u80 ngephutha kwathi mase igitshelwe ziyephakameni yasala yodwa zafika sezo7 ababeyiquba wabatshena ukuthi ziyakhuluma inkabi inkomo lezi zithi ayiphelele iphenye base besho ubani ungakhuluma neinkomo maNazaretha uNkulunkulu kuphela ekhabo mama ngizalwa kwaXaba mina unomalumekazi kwami wayengabathola abantwana kodwa nje sonta nje enkonzweni yakho waba nenhlanhla kulo mfula esishumayela ngayo ukuthi inyanga yezulu yathola icathulo yawela kuwo ngeziyawo yathi kwelaba fundisa abadala lo mama wayibona inyanga yezulu ihamba phezulu kwamanzi yenyusa lo mfula yafike yaphambuka yangena emzini wakhe yafike yakhipha ukufa kuye wabathola abantwana ayibonge Nkosi njengoba silapha maNazaretha kulolu khalo lihle kangaka esingalwazi ukuthi lalibekwe ngibane elibekelele ubuhle sibonayo ayikho indoda yathatha isagili azofuna le ndawo kunemoto ekade ikhona lapha ebuhleni kwakuthiwa iVeja uthiko lwamakhosazana lwafika kulelizwe lakithi ngomoya lathatha umvangelo uNkosi lezana ilafika lamkhombisa le ndawo lamehlisa lamkhombisa le ndawo ukuthi ngifuna ukwakha umuzi wami lapha ngangigula kakhulu sengize ngakhishwe ekhaya ngaswenyukasela ngihlale eNyukasela ngacela kudokotela ukuthi ngisacela ukuyobona abantwana ekhaya ngathi ngiyafika la ekhaya ngase ngiye tempelini khona tempele langa ezansi kuthiwa kusekhulekana ngafika abantu bemile esangweni bephethe amabhayisikili abanye bephethe imoto ngabuza ukuthi kwenze njani bathi hayi nanga umvangeli ethi uthingo khona indawo eliyikhethile lapho ngase ngithi sekulate bangcwela sale sesifunda umbhedesho safunda umbhedesho saqeda saphuma seza la kule ndawo lapha khona itemple ila safike sathandaza khona ngikhuluma ngemsebenzi kaShembe ayibonge Nkosi sabuya futhi sazothandaza kule ndawo leli temple lapha umfundisi wasebevula itemple la ngaphezulu lakhwe ngamantsha kulelo temple njoba ngithi uShembe uNkulunkulu maNazaretha silandela indaba enjalo gcina unyazi ukufika la wezintombazane engeke ngivame ukuyibona esitolo nje lapha esitolo sakithi endlule kuSomanzala yathi mfundisi sengithola isibusiso kwaze kokwahlana izingane zenda ngicela ungisenkulunkulu ngiyobika kwakuminyene ngoba maNazaretha thina lokho esikufunda eBhayibhelini sikubona ngamehlo ngabe sengiyisa uNkulunkulu lengane yasiyabika uNkulunkulu ukuthi sithole kwaze okwahlana izibusiso kodwa abekho bonke labantwana bayashona uNkulunkulu wayinika isibusiso thengithi nje uNkulunkulu yafika isiphethe umntwana omfana ithi simtholile uyaphila ayibonge Nkosi khuluma ngeindaba zonyazi maNazaretha leli hole engibhekene nalo lezima ngizocela incwadi kaMarako 15 Marako ngale kwaMateyu 15 ivesi u34 ngikhuluma ngale lihola ukuthi kuma kwami uNkulunkulu abe ngakimi asambe mfowethu Marako
15 wena uyathanda thanda ukusilandela awulapha seyakho awuqala enisibili lapha seyakho. Khuluma ngaleli hola ingane zabethu. Ngehora lesishiyagalolunye Yilo leli hola lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu uKristu wamemeza ngezwi elikhulu ethi Eloi Eloi lama sabachthani. Funda kahle. Eloi rama sabachthani. Ayibonga Nkosi. Okungukuthi Thixo wami ungishiyelani na? Thixo wami ngishiyelana Inkosi inkosise. Noma ungahlupheka kanjani memeza uyazi ukuthi unyazi lezilungishiyelana uzokuba nawe uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Sike sifunde ngale ndoda engijobe. Kukhona ithembe nalo le ndoda engijobe. Ikhuluma nje amazwi kodwa ungabusayifunda ngizoyifunda esandleni uJobe 19 verse 25. Ithi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Uyawukuma phambi kwami. MaNazaretha asazini ukuthi unyazo likhona lizokuma phambi kwethu. Noma sebethi ngeke udlule, sebekwenzile abakwenza uzodlula ngonyazo ayibonga Nkosi. Ngithe sikufunde eBhayibhelini siyabo John 14 verse 1. Asahambe John 14. John 14 verse 1. Indlela incinyane lendlela inamatshe inameva iyawuhanjwa Khathazeki inhliziyo zethu MaNazaretha mazingakhathazeki. Kholwani uThixo nikholwe yimi. Asikholwe Shembe sikholwe unyazi. Ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi. Akungitsheleke wena ohamba umhlaba ukuthi wakwayibona phi izindlu ezingaka. Lo mlayezo otokhaya lika baba kunezindlu eziningi. Siyayibona izindlu zonyazi ezikhona. Kodwa nakho kusele. Uma kungenjalo. Ma kungenjalo. Ngabe ngiyonitshela. Ukuthi ngiyakunilungiselela indawo. Uthi ngiyalungisela indawo. Uma ngiyakunilungiselela indawo. Ma ngiyalungisela indawo. Ngiyobuya ngize nginamukele. Nibe nami. Ukuba lapha ngikhona nibe khona nani. Naso indaba eyinkinga kufanele lapha kukhona uNkulunkulu abasendure sibekhona kunye nabo. Ayibonga Nkosi. Nkosi yamakhosi basebenzile abantwana balapha. Basiphethe kahle ngomhlangano ayibonga Nkosi. Nginomakhelwana omhlekavi Nkosi yamakhosi. Usethe ngifana naye nginje ngafana nomdluli mina uthi uyiwele lapho umdluli angikwazi ukuba iwele lo muntu omhle kanjani nginjena mina bayabanga Nkosi baba ngubuwele nomunye uthi ushaya phansi ngonyawo ushozi uthi akekho umuntu oyiwele kasimela omdluli bayangibanga cela ukuthi bathethele Nkosi angifani nabo mina. Nkosi yamakhosi basebenzile abantwana kunomnikelo lapha uNkulunkulu bangcwele uShembe uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Wathi sisuka nakhanda wathi ubumbani ufuna lisuke eGoli uzoshaya Eastern Cape. Esho ukuthi ufuna sibe into yinye sibe njengebumba likaSimende. Sebenzile abantwana abalapha ekhaya ngelilanga ke nabelungu bafike bezofaka lezi zinto zabo.
kunobaba lapho umfundisi uDlongolo wafika lapha eqhamuke enkonzweni umengameli wenkonzo wakha lo mthangalo olangemoka lo baba uneminyaka u97 ubudala bakhe wafike waphika umlungu wathi lo mthangala wakhiwa yilo muntu wakhiwa uNkulunkulu uqobo akekho umuntu omdala kangaka ongakha lo mthangala Nkosi yamakhosi khona umnikelo siyasucela mawuzofa uNkulunkulu siubiza ngothunga saphuma ke sicela uthunga Nkosi yamakhosi khona inkosana yasinika umnikelo omkhulu kakhulu inkosana kaBaba neno lono wakhe emvunulo ngaphuma Nkosi yamakhosi ngayigoli ngafika emaqhaweni fundisa umkhona zinodlomo bangemukela kakhulu ngaphuma lapha ngayisanda nezwe kumshumayela umkhwana umkhabela Nkosi yamakhosi ngabuya nomnikelo obhekile sebenzile abantwana balapha Nkosi yamakhosi celela nje sibusiso Nkosi naba nesinezono Nkosi ngokusebenza kwabantu asicela isulwe Nkosi khona ithemba uNkulunkulu akasinika lona sasilenga sekushoze mangangeni wathi uNkulunkulu isula zonke izono uvula ibhuku elisha asazi ke kuleli zakho zikuphi ngathi Nkosi yamakhosi ungasisa siye lesethembiso sokuthi ekhaya kaBaba kunezindlu eziningi saze siyibone izindlu ezingaka thina siyibonile lapha emhlabeni siyabonga Nkosi yamakhosi sibonga izwe lakithi ingathi namathamba okhokho bethu labelele khona bangazange bakubone Nkosi nabasesigodini sosizi bangaphuma zesula izono zabo ngoba Nkosi wasithembisa wathi izono zethu noma zibomvu khephu uyozihlanza zibe mhlophe njengomqwa awunyazo uNkulunkulu kunendoda lapha njalo masixakekile siyayifonela kodwa siyifonela nje kuphela mahala asibe sinike phela nenkece yokuthi ngoba uyasibika uNkulunkulu khumbula ngilenga ngigula ngilele inyawo zebhlungu zize ishaya enhlizweni ngobhlungu ngangilele nje phansi komuntu ngathatha ifoni ngayifonela bamntombela awumbika kubaba nakho ngiyifaka wathi Ntombela uyazi nje obukhuluma nami nje ngiyakubika la inkosazana ingena ngaphakathi uma ibuzo sitho yabuya inkosazana wathi uNtombela uthi baba inkosi kubuza izophila ngaphila ibonga inkosi bezobe namhlanje zaphila mawuphethe ezinyawo phela uphethwe ngamasondo okuhamba awuhambeki siyabonga Ntombela noma nje lokhu uthi umhle ngaphezulu kwami kodwa awangazi inhliziyo yakho inhle kodwa unolaka phela wena wakweza umfundi zethu uzosishanga impameni eyiphikile enjani impameni eyiphikile esontweni onyazi manazethe lo uNkulunkulu ayibonga Nkosi nanku lo mgwaqoza la wangemubi kwakungangenwa la kodwa kwathi makufika onyazi izohlaya isoyi kwakusebenza ogandaganda obusuku nemini singabazi ukuthi batshelwe ngibani usomuhle umgwaqo ayibonga Nkosi Nkosi yamakhosi sibongela izwe lakithi Nkosi senze siye nganhlanje njengamanzi kukhona izilwane eManazaretha thina eselusayo kukhona izilwane okuthiwa zinyosi uma kuthiwa zakha amakheke iphuma ingena uyazi le ubaba nomama ziyaphambana bekunjalo la ekhaya sibona abantwana babantu bephambana lezi izilwane zakhuju zakhela inkosi yazo bese kuba khona inyoni okuthiwa ngumtshekeje iyayibonela lezi inyoni umike yakukhombisa wasuyazimba wangayibone nika ikheke iyakulaya ikubizela imamba ngelinye ilanga ngoba usayinika kusho ukuthi kawusanikela uma unganikeli kusho ukuthi uzobizela imamba nikela ukuze ungageca imamba ayibonga Nkosi ngoba phela unikelela uNkulunkulu kukhona ivesi lithi asihlome ikhali zikamoya ngoba uSathane ufana nengonyama ebhodla efune ngabadla
Singehlulwa ke ngabantu basemhlabeni. Enye indoda yasonga nje ugwayi wayo ifaka imbadade yafika kotsotsi bathi otsotsi skave yathula nje base beyitshena ukuthi isicelo sibhemisa. Khuluma ngobuqili kokulwa nobuqili kwaSathane. Ithi le ndoda ngisho ngisaphila emhlabeni angaze ngimbhemisa ugwayi umuntu. Babale kotsotsi bazephula babuthi akusiyo umuntu ophilayo lo. Sesingaze sehlule ngabantu basemhlabeni ngokulwa nomumbi. Niyayibona le nto eyayihlaniphile amaNazaretha. Babona utsotsi uthi abathi siyibonge lesi. Ithi ngisho ngisaphila mina emhlabeni angaze ngimbhemisa umuntu ugwayi. Ishi idonsa imboze yayo. Babona utsotsi uthi hayi sekubhemi ibathi ibhemile babaleke. Asenze njalo masihlasela uSathane. Uma ibuka into uthi hole akusiyo into lo uSathane uqobo lwakhe. Woba namaqhinga abaleke uSathane azephula. Inkawu ibona iplanga elihle emanzini ifisa ukuhlala kulo lelikawu lifinisha. Yokidlala nje hey kanti umhlane wengwenya. Yasuke yahlala ihlale emhlane ingwenya thwi yabheka naye emanzini. Thisi ihambe ingwenya yayitshena ukuthi hayi uyazi wena ngifuna inhliziyo yakho. Ithi inkawu hawu inhliziyo yami isele lapha ehlahleni. Phenduka siyilanda. Kuyaphenduka ingwenya. Defe ehlahleni suka kahle ehlahleni. Yathi yala nami Nkosi. Uma ubona into ikuhlasela thandaza ukuthi alwale nawe unyazi uzokwana nawe ayibonge Nkosi. Ilawo mazi Nkosi yami. Kodwa abantu baseDumbe Nkosi yamakhosi. Kunenye insizwa nje efusi ukuthi ithathe lobutshani ebusizweni lakubo. Qho ngeke ubuthole ngoba sesimenyiwe. Ilokho eshithi ngathi ngagunda lobutshani ngibusele kwelake etempeleni lake emzini lo wake. Cha ngeke utshani ngoba sesimenyiwe. Lo muzi kuthiwa sesimenyiwe mana zethu ayibonge Nkosi. Asazi noma nje basimenyiwe kangaka simemele simenyele uzokhipha obaba bethi izulwini. Ingathi ngabe simemele uzoxilisa idalwa zakithi zilandela unyazi. Nkosi yamakhosi ngalawo mazwi cela ukubuyisela ezulwini Nkosi ayibuseni kuswile. Siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90. Sizocela umshumayeli Dumisa wasesiyavuka asihole ngale sihlabelelo inkosi imbusisa. Inkosi busupha mabangcwele. Yego figene kwethu kulelizwe
Amen.